BIGS školstvo vam predstavlja oglede, inovativnu kutiju za istraživanje u nastavi biologije. Kutija sadrži radne listove i pribor za izvođenje ogleda za ostvarivanje ishoda kroz problemsko i iskustveno učenje biologije od 5. do 8. razreda. Kutija sadrži radne listove, univerzalni LED mikroskop za pametne telefone, predmetna stakla, pokromna stakla, sahatna stakla, plastične kapaljke, Petrijeve šolje i metalnu pincetu. Radni listovi sadrže detaljna uputstva za izvođenje 20 ogleda iz biologije za osnovnu školu. Učenici će istraživati kako kvasac narasta, kako izgleda život u zemljištu, kako jabuka može biti na dijeti, dokazivati transpiraciju i još mnoštvo toga. Pomoću mikroskopa koji se povezuje na pametni telefon ili neki drugi digitalni uređaj, učenici će moći da lako posmatraju i fotografišu mikroskopske preparate. Odaberite najbolje za istraživačku nastavu i učenje. Oglede, kutije sa priborom i nastavnim listovima za biologiju. BIGS školstvo je vaša stalna podrška u nastavnom procesu.